Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponik tha. Lakha krate roxy socheng dhenta kaparlo rongmong ve angkang along kiramtang bo signify isi surihini rain kora pho ani arbe ke jang ke thepar pigajo bibia kro arong along hanging bridge kahino dagajo pradatum ningduk chepaklang pon ate bangso hanging bridge lake bibia kro arong erong vetsi kachileng chot lapukali rong thong kep so se arong aradatum osomar school ke thon ke ban lapen hithi kulat along chojor cholang lapen bepar be hakidam ji sitami bangso towarsi chileng bomlo Jongdami domrui men ka thar pen chenglok all ronga gora arada tum sitami bangso towarsi chileng bomlo sitanon ke hanging bridge ka hino daga jo penang anaki sung pen chitong nang koklo pusi rada tum pen ning jepon ke kaning ji jedin dang ke lakson lo mane kitam ke dang tameni tum sung pi kitame lang ke the kitame ni tum ke dama phai re lo lan de lo mane sung pik lo mane bojale dun talan de lo ba osomari school dun talan de lo ke le kumalo ma lang chubegi nitum ke kaita chongda datu kado ka veta nitum ke rong si tum tanon ta doper lo nilitum ke kado ka veta doper lo nilitum rong si tum ta chongda dang se kodna lo nitum ke parunji rong mong vele damang ta nilitum e ka chongda ta tum ke nilitum ke la dake 8 baji pen dam lo pola tang de nilitum ke la dake 9 baji kam thorai nang koi ke rong mong ve pen dam lo pola tang te nilitum ke dake 9 baji an ke nilitum ke khudun de anke osomar school dun sitame kasik saksoli lasi prabjin pen non ke chari bom ke AC team karbyang long along ke chari bom ke theki dinga tumak phan chuning ripon anparta kaching hon CM Dr Tuliram Ronghang Haraghat LA MLA Sardor Singh Ronghang lapen local MEC Sangpi Kachirong PP Baido atum nang ing hon nang jin sora prabjin pen bangso hanging bridge nang salampi vek thapusi chuning ri padopon jok ni tum ko anaki sung ma abang so ki sung Jadi berkelang ye pansen tum kan jadi tum panang yang nang kok lo lasi labang so hanging bridge lake ini tum pan ahok lo tema batai si repairing nang plan pilo wai puseta labang so alang roi kithe o ajai ni si pini amseta lasona kisung rang tu rock lo athege labang so roi ko antene monitum chini lo arbe ke jama tangte thepik hangjang sita June tarik isi pen labang solang roy ite pen aja ini labang sa hingin respon dari pot ini anta karbeng long matek itu nomor council kerja hin pen itu kang bilta beda dengan jawab nanti minggu di pekelangi pantai ini kadang ke depan jepalo tapi ahok nali tum thek iglong si itu rat malam thekenta tapi prabjin pen labang so dolong nang selam tira itu magsung kan ke hilwa sampai pusini litum chuning ripa labang so dolong lake dak ni tum di dia krorong aradan chat kali domrui tu rongra la so adolong ga chelat lake rong thong kep am so se si ni litum chelat lo ben ahok tema PWD ki jo pupen ke dolong ni kilo wai phis da halapai penyang sinitum dam tang ke kilometer po susi dam nang kok bonta labang so dolong yang sini tum misian tangte itum dak 1.5 kilometer antawe school ki dum ki dam ke bang lasi itu makinang sot ke prab jinpen ke jinri lam thela han lo prab jinpen islam ki sampe itum ratum ningkarong tikpo tapi non ke bang jilang election tame itum ongdung potensi jawab dan popusi ni itum sini Socheng dhenta pen Bharat Phangcho KATV News Central Sarkar pen det piadang kedo anaradatum mesena langjun longnang jipura Jal Jeevan Mission scheme included api karbiang long alu setami PHESI kamalong pen ke ongdung contractor atum JJM scheme along pen ki ongdung contractor atum kedam tang surihini rain korai sianing kana hutpen pangcheng dun rin kilo
Bangso phi kedamtang surihini ro inkora pianing kanahut jakhongni phai piarni Karbianglong JJM Contractor Association amhang pathek ponsi PHE asai hem along kedo an JJM Contractor atum asona kisum kedo an satami nangche songpon bomsi bang bomlo bonta Bangso Contractor Association satami mithanga sai hem donangji pura kedamtang jakhongni phai isiarni rong khelana long kedo Birenteron Memorial Market Complex along sai hem ing puponlo JJM Contractor Association mai phu Rachinglenga hienpen kang pupon Bangso melong dun mai phu Bhovel Singh Milik Kongchun bang Kamal Singh Taro Rap Kongchun bang Baisong Terang Dihin Rimbang Sosana Milik Pipen Danglok Bidisar Chandra Ingleng Bidisar Alok Chaturvedi pen Danglok ki ongdung JJM Contractor atum chetong dun rinti Bangso sai hem kangpo hu JJM Contractor Association amai phu Rach Ingleng pen kaning je pana tengki nilitum sorkar akimang har ghar jal po teng pensi PHE asai kamatuma phan nilitum hin pen setami cherap chetudunlo bonta nilitum kedamtang cheklo John Troxy malong pen JJM a contract bilong lepin bonta nilitum chesong ponsi kebangji pai cheklo angbong bil nang pipo pusi lamchagabang nang chipilo pusi memorandum logote dharnao dilu আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ যেটো অতি মৰমৰ আমাৰ তুলিৰাম ডক্টৰ তুলিৰাম স্যাৰ তেখেতক আমি কন্ট্ৰাক্টৰ এছ'চিয়েশ্যন হৈ আমি মেমৰেণ্ডাম দিলো এতিয়ালৈকে দুবাৰ মান মেমৰেণ্ডাম দিলো আৰু তেখেতক বিশ্বাস কৰি আমি পইচাটো পাম বুলি আশা কৰিছো কাৰণ কিয়নো তেখেতে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈতে একদম পুরা ডাইরেক্ট কবলে হলে তেখেতে ভাল আছে আর তেখেতে একদম চিফ মিনিষ্টার হইতে আলোচনা কৰিব পৰা মানুহ হয় আর তেখেতে কমেন্ট দিব পাৰে যে দিন বুলি গতিকে আমি বেলেগে নোৱাৰিলেও মনতে আমি বিশ্বাস কৰিছো আমি কাৰ্বি আংলঙৰ জল জীৱনৰ বা কন্ট্ৰাক্টৰ এছ'চিয়েশ্যনে আশা কৰিছো যে আমাৰ তুলিৰাম ছাৰে আমাক পইচাবিলাক উলিয়াই দিব পাৰিব বুলি আমি Nilitum JJM Contractor atum penang anakisung do koklo athe mithanga sailo pun nilitum chema tha ponsi bengalong kachuram pen setami sai claim ponlo lapen komada tuma banki kaprek along tang kachuram pen setami JJM asayamo claim ponlo lesi nilitum ta PHE asai kam lapen sorkara tumalong setami cherabdun bomlo lesi nona banki nilitum KACCM tuliramrong ha phanchotsi ningche the ponlo athe alangli penajok dipurong sopia longta penang an kaching thur banlo lesi nilitum JJM a contractor atuma phansatami CM rong hang penajok si bill steamer nang pipon bek popusi JJM Contractor Association a kongchun bang Kamal Singh Taropen aning kache thealam thi sai hem kangpo long pen ningje pon ang kam channel lo chireng reng ben samelang tum claim lo la pen aprang na padam lo la ke abi hak to male 70-80% 90% la somje thengnong lo apen akam sami mi sendo gosini tunte thekam nongo tela solongo pen ke isi karbinglong to man sami isi ipapi langana bang dokoglo la sogo papi kona pen sini tum chela khanam no la bangke local contractor ma mate asodal contractor pen la sige asodal contractor to mangke ai hak tum bang na eklam bang mesen lo kon sai hak tum bangke nangke klem bang mi dam nidar lo la pen asai bang mi midar asol posi li tum bang ceparai pono litum cerai kom nangji athe lake methang adima krong pena posi lang aphan ke kasik sak kadau gada do posi arong 300 rong rup samek kaching thur lang aphan mang ke litum kadau etame cerai kom no nang posi litum ceparai ponsi hala soni litum memorandum thonam no la ke litum CM mana thonam lo lapen ke PHE phansami thonam bo department hanstame asologot pen sami ako phi bangle litum jitu cyclone pon polo stencil period itu payment fan bang sapsul tangkana ngapi fan katora nan de koklo government pen abang si api bang kam nang bon check lo aso pen la phi nili tuma bang tangka fan isi katora dam ba kilong nai athe kado itun tami lun chen jo si kam claim lo komane bang anani choram chatan si kam claim lo aso pan isi katora dam hipik an khangyang lo api nili tum CM sara fan nili tum si memoran phonam lo tapanarang lisaning pat he pon lo denang litum payment long da prangko labang ki johong chano atherang li phaning che thipik
News Report KATV News. Lakhakre troksi socheng then takaparlo rongmong ve angkangalong kidamtang bo signify isi surihini rankora pho ani arbeke jang ke thepar pigajo bibia kro arongalong hanging bridge kahino dagajo radatum ningduk chepaklang pon athe bangso hanging bridge lake bibia kro arong erong vetsi kacheleng chot lapukali rong thongkep so se arong radatum osomar school ke thon ke ban lapen hithi kulat along chojor cholang lapen bepar be hakidam ji sitami bangso towarsi chileng bomlo Jongdami domrui men kathar penchenglok all ronga gora arada tum setami bangso towarsi chileng bomlo setanon ke hanging bridge kahino dagajo penang anaki sungpen chitong nang koklo pusi rada tum pening jepon ke kaningi je din dang ke lapson lo mane kitam ke dang tameni tum sungpi kitame lang ke the sitameni ni tum ke dama phai re lo lan de lo mane sungpik lo mane bojale dun talan de lo ba osomari school dun talan de lo ke le kumalo ma lang chuvegi nitum ke kaita chongda dap tu kado ka veta nitum ke rong si tum tanon ta doper lo nilitum ke kado ka veta doper lo nilitum rong si tum ta chongda dang se kodna lo nitum ke parun ji rong mong vele damang ta nilitum e ka chongda ta tum ke nilitum ke la dake 8 baji pen dam lo pola tang de nilitum ke la dake 9 baji kam thorai nang ko ke rong mong ve pen dam lo pola tang te nilitum ke dake 9 baji an ke nilitum ke khudun de anke osomar school dun sitame kasik saksoli lasi prabjin pen non ke chari bom ke AC team karbyang along ke chari bom ke theke dinga tumak phan chuning ripon anparta kaching hon CM Dr Tuliram Ronghang Haraghat LA MLA Sardor Singh Ronghang lapen local MEC Sangpi Kachirong PP Baidotum nang ing honang jinsora prabjin pen bangso hanging bridge nang salampi bek thapusi chuning ri padopon jok ni tum ko anaki sungma abang soki sung Jadi kelang ye pansen tum pikang tibi tum panang yang nang kok lo lasi labang so hanging bridge lake ili tuma pan hok lo tema batai si repairing nang plan pilo wai piseta labang so alang roi kithe o ajai ni si pini amseta lasona kisung rang tu rock lo athege labang so roi ko anpene monitum chini lo arbe ke jama tang det hepik hangjang seta June tarik isi pen labang solang roy ite pen aja ini labang sa hingin respon dan akor ini anta karbing long matek itu nomor tangsir kerja hin pen itu kang bilta beda dengan jawab nanti minggu di peklang itu ini kadang ke deman jepalo tapi ahok nali tum tek iglong sih itu murat malam tetenta tapi prabjin pen labang sodolong nang selam tira itu magsung penung ke hilu sante pusini litum chuning ripa labang sodolong lake dak ni tum bibia krorong aradan chat kali domrui tu rongra laswa adolong ga chelat lake rong thong kep am so se si ni litum chelat lo ben a hok tema PWD ki jo pupen ke dolong ni kilo wai phis da halape penyo sinitum dam tang ke kilometer po susi dam nang kok bonta labang so dolong yang sini tum misian tang te itum dak 1.5 kilometer antawe school ki dum ki dam ke ban lasi ni tum makinang sot ke prab chin pen ki jin rilam thele han lo prab chin pen islam ki sonte itum ratum ningkarong tik po lepenon ke bang jilang election tame itum ongdung potensi jarap dan popusi ni tum sini Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KATV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.